AP Chelsea Youth Wing atum pen KSA George Timung lapen Thompson rong pi atuma phan lam Clark pipon. AP Chelsea asai hemalong AP Chelsea Youth Wing atum pen Pherangkia Maike phapon. Bangso Pherangkia Maike phaponang kok atheki kedam tang jangmipo ni phai ke thomarni inglong phok KSA George Timung lapen Lamding Road KSA Thompson rong pi atum AP Chelsea amai pu ake hai jai ka tharaphan ahe masorakor chelar phit pupen pinang an hangtaram ponsi karbok pon laso puthak AP Chelsea Youth Wing atumpen lamboy ki pipon KSA asong atumta political party mandet luma putan jongpon KSA pulote loke Charlie Konatsi ke doma kavima lahaya dimsi langdunangji nonason ke political ason mandet puta Pherangkia thengnu chithan pon halapu AP Chelsea Youth Wing atumpen Pherangkia thengno kapachini pona tengke lapusona lamke kapacharbo asaisi ke toilo lapen BJP atum athe non ke bangji MP kilik along nangka paremji aphansi bidi do anpen ke kemlo puta Pherangkia maikang nipona ho than bachini pon tangte alang litumalam thepen le arjupon iksina Nili tuma Pherangki Rustom Hansi nang kilo Berta Public TV Karbi Anglong. Itong doan apa? Itong APSC Youth Central Committee kan? Curang apa? Nah itong pan kita tinggal. Dak ini tuh long term kan apa? Si nil tumihin kan pini breast meat ki phanan ko alam thei kan no ning duk melam athima kidam tangarni nil dum social media long theglong wa George Timung KSA lapen Thompson rongpi Aduh, KSA falan ini bukan balik. Bong sita KSA yang bong pen. La George Timung, la pen Thompson rong pia tu. Niltum APSC amai pru la pen bong. Karbiang long la pen dimasa rar fan karja. Itu akan dia. Ati hajai kata harapan. Alang litung kursine malam pen. Ati hajai kata harapan ki kutot ki kusit rata tengdo. Terkira, langsung penepot itu ning duk lo, karbiang ngora ning duk lo, akhema, jai kata laki hai, ini karbiang ngora, lapen dimasora rapan, karjapi, inglo ke jok nangji, lapen sik sidul orang teng pen klaim sik, inglo ke itu jok wan nangji tu, rapan. Ikan kinum, ahok alam ikan kinum, abang pu. Inut ke tek ser abang pu, intil abang tu fancy. Alang itu lah puson, juine abang tu ki putor abang, ning juglo. Karbiang orang farman, dimas orang farman nang kaca bidun. Itu mak kimang arjun fluipen. Kilong le, ahem prek pelong berji apa, tapi so abang tu apa. Lapuson. Alang lipan kan kedu nama. Laki kaya hotul pun itu jangan. Akhirnya, alang itu lah cini pame. Lah kursi ni bolang ke lagi alang lipan tang nata, nak ki bogji ki puji lah pasang alam masih ada. Lah bangsa alam ki ke. Ini kan doa prak. Kari diri coba kan orang melong damsi. Aduh kami ciki tanam kena bangsa alam ke pijit pini kita termil. Debongan non la nomination paper ke file hut within bracket long kata kita blok aja ini si alang itu nak alang di tan kita orang mana lagi job kita ji. Biar posisi akan har orang kita kunang kok mah hal tak alam hidup. Lah alang itu malah lihat biar perang, jong nam dia perang. Alang itu tak ini song jap pu jong siam tang pan citing pun tadi.
akhirnya jaya ka tharong bang pen ini lam thi sifat nan cingki nan thandra cingki cithang pen ison da alam ke alam itu en pongi den pongi follow cingki nan thang dia cingki cithang pen si chok che dia kengki dia la so pino selang tum sam ke ko dala ban ni ni thang na ta ki ji athai be sita alang itu hang alam nan cingki ke pin pen si direct latum social media long gam no press with hang no che song no like take that alam itu ki claim ke lake kargi lo charlie a song ati hu kan a ot kan aron kan alam itu ki claim ang take it ni rat chini no lake alam itu jungjung apa hamaरे kumania political party apa si ka cherab dum la puson sin technology kasi kargi lo charlie a song program te alam itu me thang asai do pikang ja halai hu salam itu claim je langgam senang alam tu tu mirip solam tu pilu tu jaya kata gobe jaya kata rapan dapen lung nangji boycott nangji inside nangji lapen ke nomination paper check dia nangji usaharan tu nangji alang itu dong se cisongi pun telah kur sinema lam cisong berapa tapi non hal politik salam tu pilu orang tu nak siap nanti nomination paper reject nangi tu pilu bang lah tu nangji nangi kalau lakaran tu political party yang kirap di dalam lagi. Kasi klang gak lagi, salang itu kita tangan ni, kita mau apa yang follow nanti, alang itu lagi BJP hasil kecerap ni. BJP seorang kipi dunci masalah tu kemakan. Sisa itu cini, KSA yang bong, kadu kawe asongja potongge kali, alang itu, kupi sakit memang alang itu sakit memang masalah tu macam cini. Setelah George Timung pela Thomson Rongpi arang tumpan la uson itu tumpan personnel itu amai kena dijong nanti nyingtuk lo lah kan di orang nyingtuk teknologi alang itu Grace Smith kira kan kasih song mana job sosial media teknologi alang itu haki putot ki pusi dan hal itu aku main itu tak jalan dokumen itu lasi alang itu George Timung pela Thomson Rongpi itu KSA asongja puji parjang kan, karena dia lo orang di pemampu bagi informir. Lalu di sini dum melang, karena bilo cari asong kelak karena dia anglong Malaysia amu ya pun. Ini tu macam hondu. Itu ngandam sina, ningkan ingkoi thongke oprang ke. KSA apa? Rada tu, junudak alam pen fu hai helam tu dah abis. Sita non George Timung leadership pen, Thomson Timung atau Thomson Rongpi leadership pen job. Ini KSA tu kan, jumi mejunulo bang tin bang pen, punji tahu, langsung KSA ke contet lang tahu, aku gabir tu, jumi mejunulo orang kan, dong, ini, cajunan tu,